saus ujian dikeun ngeledekeun sabuk pencucian. Saleres pamutahiran sabuk, korban diduga serta dilarikan ke rumah sakit. Alasan pendarahan mata, korban menyatakan maut dina Senin 9 Oktober 2023. Keluarga korban mengeluh melaporkan kejahatan ke Polres Gresik. Sagus melaksanakan penanganan Polres Gresik nangkep dina pelaku panarajam nyaeta D usia 17, AS usia 20, RN usia 20, NU usia 15, S usia 19, JHS usia 17. Pelaku didakwa dina pasal 174 PEK penggunaan pemukulan dan mengancam hukuman penjara 5 tahun. Pengacara korban Salto Sulaiman nantelakeun ieu pikeun lulus tes kenaikan sabuk. Korban diwajibkeun ngalewatan 4 pos. Korban ngalamaan disak fisik salah perasan dina awal pos. Ubal pos ngalaguhan sekitar 15 orang kalebet korban senior dina pos kahiji. Korban dimimiti nyandak lulus neti ka senior nanatra korban. Malah aya anu resep ngagunakeun awit pokna Duo 11 Oktober 2023 Sultan Dina. Sageus ngaliwatan pos kahiji korban lempang ka pos kedua dina kaayaan aman. Dina pos kadua korban nampi tamparan beuki senior dugi ka sadar nalika di RSUD Ibnu Sina Gresik korban koma 2 minggu. Dina malam minggu jantung korban liren. Teras pemeriksaan jantung dilaksanakan sareng mimiti gerak Polres Gresik telah menetapkan 6 pencaksilat sebagai tersangka kasus penganiayaan tersebut terhadap Muhammad Aditya pertama, usia 20, yang meninggal usai mengikuti ujian sabuk. Korban dianiaya pada Sabtu 10/7/2023 dan sempat dirawat di RS selama beberapa waktu, namun nyawanya tidak terselamatkan. 6 tersangka komplotan yang ditangkap adalah D, KS, RM, KRG, S, dan HS. Kanit Remote Satreskrim Gresik IPDA Komang Haditya Prabu mengatakan ada 2 orang pencaksilat yang wajib lapor karena penanggung jawab ujian kenaikan sabuk. Meski keduanya tidak melibatkan penganiayaan, namun informasi dari K dan R tetap ada diperlukan dalam proses investigasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.